إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميدي هفتاق أول من كتاب التوحيد فهم وهذا فواني الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فتوك بيان قربا فباب السنة باب أي ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. من أمتك بيكو بودا علىكم قرآن واهك أمة نسبة بيكو شركو عملتك قرآن واهك متاك بيان قرافوني الأوثان أي الله سبحانه وتعالى فيها إفراتك روحمك علىكم قربة كم إتش أي هيلك كمغاويس أدي تانك كمغاويس أدي جهك كمغاويس أوثان كمانا كهمه الأصنام بينهم كره بودن الأوثان أي بودبور ما شاملج أمريكا بودنهم هيلك كمغاويس الله سبحانه وتعالى فيها مستن علوتيوا كم فرات أي ميجي تريك همين نتكج علوتيوا فرات أو تريك فراتك روحمك علوتيوا فرات أي باي فراتك مستك علىكم كرم دني الله سبحانه وتعالى فراتك جروحمك إنه مثال عيسى عليه السلام مستك علىكم كره النمس عيسى كفانو روحه كم أوجن إنه مثال مفرطان مولف رحمه الله جنوا أفني سورة النساء فانسا سيبناي آية ميدي هفتاك أول مالكياب آيتك الله سبحانه وتعالى وهي بكربي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مثال الله سبحانه وتعالى بيان كرافوني كالليك فانو ديكودا نغنمه إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فتون نصيب الديفا منهم إجمانك أهل الكتاب يهودي النصارى التوراة وأهل الإنجيل وأهل يؤمنون بالجبت والطاغوت إمامهم إيمان به الجبتاي الطاغوت جبت مرادك مفسر تفا تفسيرات قربا في طريقة الجبت معناه سحر كمغا عمر فان فرق الوارد فاوي ادي الطاغوت مرادك اي شيطان كمغا اسوي هم انون تفسيرات بيبفلون الجبت اي شيطان كمغا بدال فاوي ادي الجبت اي شيرو كمغا بس بدال فاوي مي حتى بس علم ورنگه تفسيرات اي بامهم امام وني الجبت الطاغوت شيطانا عمرتك الله سبحانه وتعالى فيها ميستك علىكم كرا مندا إهنين فراتك ويقولون مهم بني للذين كفروا كافر ميستكن إبامهم بني هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إيمان بميهن نورت إبامهم تدموغ ما سيدا كمبودي أو مكوريغ مي آياتك أسباب النزولك علمون بيان كراب حادثة وانكيا في مكة مشركون غاتا وسميهن اميهن سوال كرني إيمان غهورنا بهيكتون أهل كتابين سوال كريما إبامهن الله سبحانه وتعالى فباوا لبا فيهن دغاوس توحيد أهل ورين كم غاويهن دغاوس اميهن جواب كم غاي فاوني كلمن تيتي بيغوي شركو أهل ورين تيتي بيغوي ما رانغله محمد غفان التباغين ولا إيمان غهور النبور صلى الله عليه وسلم එමිහුන්න හිදායත තෙත්මගම ෆහුගාවස් තෞහීද් එමිහුන්න එගම ෆහුගාවස් අල්ලාහ් තාලා බාවලේ ෆොතුග නසීබේ ෆොතු මින්වරෙක් එමිහුන්න ලිබ් ෆෝ එංගිරුගාවස් එමිහුන් එබුනනි කාෆර් එමිහුන්න කදේමෙ මා තෙදමෝග සීදාකම් බොඩේ ඊමාන් වි අහුලුරින් නබුරේ ويقولون للذين كفروا كافر من أمين بني
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل إميهم إيمان كمغا أهل ورن نبره تدموغا ما سيدا كمبر إميهم تدموغا ما بودو يجيم إيمان أهل نبره إميهم هداية لما فوقا سميهم إمام من ديي سهراي كهانة أدي شيطانا إبامهم علىكم كور من ديي إمما بيجاتوغا توحيدوغا أصلتا ويكموغا بيس قرآن أدي يكموغا بيس أدي حديث لبنغو يكموغا بيس بيكو مغفر دين غادان بيكو شيرو كفان أي أقول مين وربنا سمالو أنجي كم فتوغا ماغانو تصوركي ماغانو مقصدكي ميستكون توحيدك متيغا ثابت كرون أدي شيركو جمع عملتكم ميستكون دول ركعات جهم ولو رحمه الله متانغا شيركو جه وسيلة شيركو جه بياتا أو من إنسان دومتك بيان كرون مده إفوغا دينغ النوافوني سورة المائدة فاستوى صناعي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت بتاع الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطب كروا وهي كرافني قل كليك فان بدار واش هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله كافر يا أهل كافر ميستكم إيمان أهل ورنا ملامة كفر الساركم إسلام دينك دنيوي قطنا ديني قطن إبامهن مقصودا حاصل نوا أوني وتبامهن عملتك الله سبحانه وتعالى حضرتك قبول وجه ندان نبا عمل قبول ندان عملتك قطوك مسلمون عاوبس كياوله هنا سميتاك الله سبحانه وتعالى أنك يميهن एक जवाब वही को निकले फान विदार वाश قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله الله سبحانه وتعالى حضرتك جزاك غتوك ابر ما نبابگم وا کمෙක් වාහක කලේග ෆාන තිබා මෙහුන්නත් තිබන් කලේග ෆාන කියාද බොමහිච් ඒ එමිහුන් කබූල් කරණි ඊමාන ගහුල් වරින් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බි මිහුන් ඒ කබූල් කරා ගොත suwarugen emihun gos narakan salamebbe matiwari niumatte libeneka me qabul kur aqida emihun dokkor em iman gahul woren ekankan nuwane kama emihun qabul kur enno semihun kan salame wana mehunnak emihun kamyab wana mehunnak em bima emihun ehi kurma vore ma nubaka me jaza gotun timammen kademenna kiyaden heyi ahul kitab man la'anahu allah kum bekan he allah la'ana lebbihem bijja يهودنا مخاطب وحي القرآن أقولنا دماء لتشي بناروغا إهم بجام تبامه نكم بني بلاشه الله يبيك مچ لعن الذيكم بيكم هيش يهودي وغضب عليه يبيك مچ الله سبحانه وتعالى كوفا الذيكم بيكم إلهك نرسو إلهك عذاب الذيكم بيكم هيش إهم بجام تب هرمنا دماء كيا أبور ما نباك أنت كنوه ميري أي الله كوفا وديغتو إله ولا ونجي من لبافون أدي يجتر وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أدي يبيك تريم بيك القردة والخنازير راما ما كناي أورا بدل كربيكم بين من مخاطب بيك هم وعبد الطاغوت أدي شيطانا علىكم كرا بيك غتوغا يبيك تريم بيك ويكم وسواني كم بيك تريم هيش إم بما නුබෑකමන් එමීහුන් අගමන අධිතරේග ඒ වාහක දක්කාරු එමීහුන්ගේ حالතු කුර්ආන බයන් කරා එබෑමිහුන්ගේ තෙරෙන් එබෑමිහුන්නකි අල්ලාහ් ලඅන ලෙවිමි එබෑමිහුන්නකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කෝෆා ලෙවිමි අද එබෑමිහුන්ගේ තෙරෙන් ඕරායි රාමා මකුණුගේ සිෆය බයක අල්ලාහ් වනි බදල් කරවා එයි මුෆස්සිර විදාල ෆාවනි එයි හොනිහිර දුහක අහලුවරේ එග්මානේ කි හොනිහිර දු මස්සිෆුන් Allah subhanahu wa ta'ala haram kurvima en healing hada emihum masta eduga banduko fa behetti den annadu hifan wege ei Allah subhanahu wa ta'ala masifu mana kurvima honirdu mas annane honirdu hife kanne emihum hedigotegi masta honirdu ama daja banduko behetti eduga nuhifa anet do masta hifi ei yahudinnaki komme kameggas healing hada makarware වික්කුම් මනා කරවුනේම දෙන් සරුබි කුරි ජමානුක මේ කුරිගේ ශරීයත්ක මනා කරවෙකමයි
emihun sarubi janawarchi sarubi jamal geribakar jamalchi sarubi haram kure ehma sarubi haram kuranu sarubi tewhanagan tewik sarubiyen benu ehma ei hile emihunge hiletuga sobum Allah subhanahu wa ta'ala emihunge sifa emihun ge sifa badal kurabi orai rama makunuge sure adi ek terega mitanga bayan ko fani me ay mitanga mollef rahimahullah genna fawani me ayatu ko faw emme fawga ege ay asen kalimei wa abada at-taghut shaytanan alakon kura bay gotuga ebe ame utteren bay kullem fi emima tawhid go ahulurin tawhid ebeka devvi bayagu teregaves shaytanan alakon kura shirku go ahulurin evani as eme mitanum me babu mollef rahimahullah emme me ay genna mirama wakuna orugo masalaga ibn mas'ud kiban riwaya fa vidalwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga mirama wakuna ora begutu sual kurewne ahiya mimma maskhillah rama wakuna oraki argument terega mi fenna ei Allah subhanahu wa ta'ala insanunge terein badalu kurabwa fawa naslin heye egmane ki ei asluga insanu kamuga wefa kuriga noole de janaware insanu ge terem bayako rama makuna oruge sife badalu kore wima emihunge darifas kolon naslugen asule bayen heye echen heye ei nanik asluga Allah taala ufeddevi makhluqen he rama makunu sifaga oruge sifa nuni yamu e de janawaraki asluga kuring de janwaraga sifa ufedi fanen ehennames insanun gotuga tibeme insanun teren bayako de sife badalu kurevima ege darifas kolon naslugen asati de janwaru hi e abek to sual kurima faqala inna allaha lam yuhliku qauman aw qala lam yamsahu qauman faj'ala lahum nasdan wala aqiban wa inna al-qirata wal khanazir kanat qabla dhalik rawahu muslim النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي الله سبحانه وتعالى ابس قوم هلاك كربا وته قوم الصفه راما مكنا اور الصفه بدل كربا ابامهم تري نسل اي جنوار نسل دميگن داغوت اكلاغ نلب اگمانه کی اگ كوري وان القرات والخنازير اوراي راما مكنا کی كانت قبل ذلك اگ كوريغا بس الله سبحانه وتعالى افدوا فوا ده مخلوق em egmane ki awgun mennan hame miti janawaruge naslu asami wani insanuge terem bayaku janawaruge sure badaluwegen den asse naslennune ekam bayaku e sifa badaluwegen gossa vies ebame kantabane miharu nimigen gossegma e hennuni ya manugote ki komme raama konaka urek wani insanuge tereng e sifa badalu kurevvi parattakun wartomum vihamun ehen annechikkum gavena ekam e hadis kurabani nuneke ege kurigaves Allah taala labba fawa de janaware kenne mesege tereng bayeko Allah subhanahu wa taala wani e sifa badal kurabwa femi honge aniyawari kama nubakamuge saw imam bagawi rahimahullah mitanga me ayat tafsir vidala fawe tibame hun tibuna wahaga takabbare nubawegen wahaga take azab gotun tibammen kiyade wange egmane eke emihun boni bahaki لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم تممنك نفني إبس دينك أهل وربايكم تبامي هنگ دين ور وكين دنيوي غتنا أخروي غتون إباك لبنجي نصيب ما دبي نبا دين نفني هرمنك ولا دينا شرا من دينكم تبامي هنگ دين ور نبا بكم دينك هرمن ندكم دنيا إبس بايك أوليكم اسلام النما دمهم بنام دي بستي دنيوي غتم ادي اخروي غتم بس تبامه نور وكي نصيب غتم دبوگم وا بايكتم من ندك ما دينو غتم بس كلامه دين ور وكي نوباگم وا دينك متيغ باي پوليت هر ندك ام قرآن الله سبحانه وتعالى ايمي هونگه اي جواب رد وحي قرا فوني كومبين هيجي هم بجيام الله لعن اللبي كومبيكن هيجي كلام كوفا لبي kombege tereng heye rama makuna orgoswe bek badulegen di kombege tereng heye budan alakon kora shaytana alakon kora me hum vi tibuna wahake vermanu ba wahake keni algon men ko menge wahaka
em bonima islam deenu ekan kan hori waake no ehna wesse mihun mihun adi me waha dakkar mihun ga halat furta mihun amille islanaj to mennaki kiha no ba bike efahuga muallif rahimahullah genno afoni suratul kahf ge 21 wana ay qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida mitanga bayan kurabani kahf baga ge mihunna bewa kei emihun etan sateka aharab wanden hoholega tibi adi ebamihun kantaka meduga hadane gotaka emihun kantaka meduga mashwara ko ekamuge ebamihun khiyal tafatuwe emme fahun ebamihun ge kantattago macca faisala ko nimma gadavi mihun bunani qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida ebamihun etibi tan ei miskitek kamuga masjidek kamuga timmen hadawash emme mitaga astuga me nabiy sallallahu alaihi wasallam manakura fekkame mi agom kurin babu kiyafani takraru kiyafani nabi bekarunnaaya salihunge qaburta ebe fulunge maqam tan ebe fulunge asartan ei miskit ekkam ga hedun man nabiy sallallahu nahi kuraf emihum smitaga bayan kurafani mi kawbaga ge mihunge masalaga emme faw faisala ke emihun nimme nimuma ki etanga miskite bina ko emihun tibitan ei miskit ekkam ga hadawa embima emihunge enuba amale gotuga Qur'an ga bayan kuraf ei dinu ga manakame ei egote ekon kurun faragas mi ayatun dalile nukure ekan kai huddakame kem Qur'an edeni khabare emihun kantakuri goy emihun kantakura nimmi goy etanuga namaz kurave tanek miskitek bina kurman emihun nimmun Qur'an ge woni bayan kurabaf ei ma nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kurabaf hoy kame kurin buni ehni ke hadis kuraf la ana allah al yahuda wan nasara Allah subhanahu wa ta'ala yahudina nasara la'ana labash ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid emihun ge nabi bekalonnai salih alunge qaburtan ei miskit ekek kamuga hediye agun men kudin danna afani miskit ekek ga hed kamuga muradaki faragawas etanga miskit ekya imarat elumennu miskit muradaki etanaki namaz qaim kurave etanaki dua kurave etanaki muqaddas maqam ekkamuga dekun ei miskit bina kur murad faragga etanaki imarat nurda faragga ei miskit ekkamuga nukiya afani ennames waki maqam waki tanen ei dua ijab kurave khas muqaddas tanekkamuga dekeve dekun ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam mana kurba fawa mitagas muallif rahimahullah babuga mi ay genna fewani emihum bas ehyokamuge badaluga wata emihun enimmi nimmun ei ege niyumatuga astu niyumatek ennames ege badaluga emihun enimmi faafek oradumek Allah imamuge badaluga tauhiduga ahluwarinnak badaluga emihun enimmi shirkuga amalek kur efoga muallif rahimahullah genna afoni hadith ei عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن بحديث معنى كي تبامهم كوريج أمتك ملتك قتك واتفالي التباو من دانه حذو القذة بالقذة القذة معنى كي بدوني لافنا وارا فاهتو لافنا وارا مكين قذة एक मायने की दुनी दंडी रुवाफा दोकोन लीमा ए दुनी के फाहतो के नवारे आने दुंडी आमाजुए ए मिस्राबुन दतुर कुरा हें कुरी के मिस्तकुं के मिल्लतो के आसवा एमिहुं के वट्टफाल एमिहुं गोत्तकं ए सीधा एमिहुं का फुलुन दतुर कुरा मंदाने ए दुनी आने दुन्य फाहता आमाजुए के ए रास्ता इन दतुर कुरा मंदाहे हम एदा दिमाला दाने कने ए दुन्य का रुवाफा ए दुनी दंडी के रुवाफा दोकोन ला दुन्य वेज्जाम en amaza ke chida turquran eketi ke faatu manek e gota awlu kitabin nasara yahudin kurige milletaka tibamehun emen wattafale emen gottaka tabaw mundane
e misaluga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh dabbu horaka emihun gos wanas tibamihun emihun fahatun e horak gos wanna uniyam dabbu haraka emihun wanas e harat tibamihun wanna dabba ei sahara terega bimodiga horkonage ngule algon menge emme fasewani bondo ailage evattaru vecche icheki mihun kaawle icheki ei arabingi terega amuko kaawle ichenu ennames bayin hisabto kaawle iche man nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga kayfan kurfulu matiga dabbu asabe kanu fariqulu hinse kayfan fari nukulu bai ne kayfano fakuru gannat kayfanu ke qawmuge mihunge kaalchi senun eke kayfanu qawmuge mihun arabin kaawle iche ennames ei harange chikkam ganuwati kayfanu ekche vidalanu ne qrar kayfan kurfulu matiga eka hingadi en icche vidalanu hemei iqraren ei hudde chikkam komex nukta ki mega dabbuga nubaka mennum farega senamas e dabbu horaka miheku wanas e horo gos wannane argumentere mihe kakoni horaka wanas e horaka gos wannane ema agon men abastakka wake horaka wata haraka miheku wannanya mihage e wanna mihage amille wantakama enega haysiyat ekku gelle ei algon menge battama algon menge wattafaliya muslimunge wattafaliya tafatu wattafaliya tafatu wattaren emihunge horoga mehunna emihunge battamak emejja e haraka algon men wannakam goanu algon men jehe e haro onna battama lembe e algon men battama golegenne horakanno wade adi e harabra algon men bodukom wanna algon men evra kodwesegen wade wen emejja algon men amilla haysiyete nonnane e harab wanne rakko e badalo fon emi hadis kurave ewarat tibame hun tabawane kayfan warab bodam me misal me jassawani tibam ballwa duni dandi ruwafa dukollima duni eda hen tiru eda usulu eketege faat anakedi dae emi hen faatun daane adi hen gos tabawa mun gos dobbu horaka wanas e horaka tibame wannane emi hen faatun nubalane kubato faada gelluma kemi wanna taaka qur'an kame qur'an goto qur'an ebiskala belume neti den ashabe kan sual ko qalu ya rasul allah e allah rasulaye al yahud wal nasara ke vidalu wani ti hadis kurwani yahudin nasarange wahak heyye egmane ki yahudin na nasarange gottaka fawzamana ngas kaleven ummatuge mihun tabawane ehin heyye ti vidalu wani eye kefan hadis nokura furtamanakum baik hadis kuri la tattabi anna sana man kana qablakum tibamen kurin isse goswa mihunge gottaka wattafale kaleven tabawane ehma ashabe kon tafsir kurwani tie vidalwani kom bayto kom bayge gottaka tabawane waha kahiye al yahud wan nasara yahudinna ay nasaraange wattafaliya fawzamanangas mistakun tabawane waha kahiye tia hadis kurwani hadis kure qala faman hadis kure ehen den kom bay hadis ehma agona medmoti manzar wara saaf ko fenda yahudi nasaraen kura komme kamek emihun ganna komme gande emihunge komme wattafaliye emihunge komme echen algon men balaganani ebbes kahala hifetu wennet ebbes kahala filter kurmennet duniyavi gotun dini gotun konkala emme koda wegen duniyavi gotun mes ei konkala manfae kura kihaware kamettes berbenneti yahudi nasaraange wattafali emihun ole goenge algon mennak ritif emihun olenja ei tarakki emihun korenya ei tahzib emihun ole komme kame ei algon menna तहजीब कमगा तरक्की कमगा अदि एई इल्मा हुनरा कामयाब उसूल तक कम अवन कबूल कुरैफा नेहन नमे सेमी हुंगे कौमतोगे हालत अवन में मेद बलालाफ कमगानम अवन में नमूना कफुदे एमी हुं एवनी इज्तिमाई अखलाकी वरबड़ अंदवलगे तेरेगा ए कौमत फतमु एदनी एमी हुंगे कौमतोगे बड़ति बिल्डिंग त मतिमच्च उफुली फुट्टस अदि तफातु जमानी वसीलतोगे एमी हुं कुरियरा बिन कोडवे जव्वं एमी हुं दतुर को फावियस emihun naki hagigatuga insanonge mujtamaegga emme boda rakkatiriwan jehe ebege aqidaya ebege mudala ebege abra izzata nasla mi karamata rakkatirikan deifawa mujtamautake no emihun qabulu kurum eda falsafataka nizam takuga emihunge aqidaya wata deen allah subhanahu wa taala bawale islami aqidaya adi emihunge mudala emihunge nasla emihunge abra emihunge izzata emihunge buddhiya mikanka himaya korevene usul falsafa e mihun atugane duniyege taarikhu dakko medeni mi hagik duniyega algon men islami qawmatoga vecchiya
bay beful vidaluwane duniye dini ilmorin kankam manakurale bodukam taraqqiyat tahzibe veveka nete komme kame bes haram 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 kiyati ebes kam nete korave ema tarakkiye murassala baykamuga zamanai tamadduna murassala baykamuga dini ilmorin bay beful sifakura ehna mes agunuge suwalaki dini ilmorin evves dawre deenuga wahkamen harame fa otative deenuga wahkam manafa otative evves kamen huttumen nara kurumuge minuwankan lifa mujtamatoga kobaheti tarak kobaheti husib kobahe me mudanuge amak kobahe me ijtimai akhlaqi wattafali feran kobah etanga me dilmure nokiya minekam haram enakam haram emen beenu kota qanunus beenu kota hadam ve sharia besem beenu kota hadam ve hadanga beenu che hukumas korom ve miho gas dukana qur'anuge both mineche kalem qanun he dinu ba konne emi ungi turi agot ekamakas kobahiye e baybe fon he fulo fonnani deen waki deene qabul kurno to waki deeni usulaka agum amal kurun e algon menge tarakkiya tawsib hoy hora nuniya algon menge kuriyarafa qawmatakum algon menge islami qawmatak kankamuga ehi teri manakura echchikum gefawani algon gabukura aqida nuniyam algon menge aqida ge hifattagen enun aqida ke jaga nudeve gota onna otume beru qawmatakum algon menge tarakkiyan ala hora awun danwala benumani divi rajyanun ehen qawmatoge bohutte eminuwangan livure qawmat kive befulu wadange qawmat tahzib ko tamuddun ko tarakkiyan kuram kobahe koffurit agumudar ma faqir ma nikamati halu gawle afrika qawmatan eburi wage deene lazim nukura qawmat ekay befulun ne ekom tarakki kuraka wade nuganna ehmi agunu vistaran je nukta agun men bayge fahatun daaka jehe war bay non eiki alugum atuga allah subhanahu wa taala foin ebe ekalaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnen ebe e aduruima liben huri gellun ta agun lelun fennom medani ihsas korom medani em vejja e manhaj saaf ko fenna gobba fara fara ta agun balaka nuje egota agun men gossikam gana kurige istami taarihuge dekifawa tarakkiya tahzib amankamai omankam agun men nan adives yaada kurawene agun kurimes takrar ko danna wahkei miyadu algon men islami qawmatoge halat waki dashen nuwane makka ga man nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagen islami dawud fette virapure evves qawme ga halat islami qawme ga halat makka ga ekayfana dawatagen fette virapure dashen nuwa emmejjam liyenke nudanna tarakkiye tahzibe nudanna evves kala tamaddun nudanna tauhiden aqida nudanna bayaka gaata mi qur'ana sunnata ekayfana wadagen duniyage me tarakki emme tahzib me baruga dawlat ekkamuga dawlat qaim korwa duniyage mashriqa maghriba mi qur'ana sunnatuga aliga emme badal kurevveruga kiwe algon men qur'an sobum tamaddun libe algon men halatu evre dashihe no algon rama nubabayko islam ko fa duniyage verikan kori muslim hawa qur'ana sunnatuga lik em bejjam algon men atuge qur'anuga algon men atuge hadisge bote algon men tarakkiya tahziba tamaddun huriya gotun geneven usul ekang evani taarikh dakka ehem wima awgol men faharek gaves ehenihen mismiyun millette tabaun e goten no mitanga wallif rahimahullah genna fone kuriga bayan kurbi yahudi nasara shaytanan alkon kuriwa shiru kuriwa emme awgol men egota tabawa ko wanye gmane ki wallif rahimahullah mitanga babu surkhi bayan ko fadan mi ummatuge bayak budan alkon kurana shaytanan alkon kurana e yahudin egota ekam kuri maharmes ebeje ekam kure emehunge watta fale daane ned fennane islam gombuta gossiyam india wada das final miskitto allah fa emfrad akon kurvet miskitto gaburu batta e waran tawaf kurvet ama taki halala iti kurtala kono kurdu miskitan ara muslim ekam miskitan ara miskitu ka allah no fad akon ko wadi wanner mi dorugo lefonan fa wa innal masajid lillahi fala tadu ma allah ahada miskitta bani allah re e miskitto allah fe emvara du'a no kuras miskit madaro ga lefon nane dem wade ban e gabur oran tawaf kora e daraje algon me kanta gossa e ka muslim den algon me kinen he algon men halat war dare islam bala islam ragala vima ta algon men islam go sabun libe ehma izze karame go tadives islam ge usulto dem baaki babu gore hadis te rad kore madama re algon magor namada fawga darso nan miskiduga den gore hadis te ka algon kore dan inshallah hada subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh